Assam along bang troxel kera isi an COVID-19 na ke solve hai ke li sita pheri nang ni bang plikep ke mer lo Karbi Anglong pen angtan ke chong dada matuma phan ajoda bidi pen tami methang along wi along kacheban lapjia phat ham phang song pen pherang kya mai ki pha Karbi Anglong District Congress Committee pen Sony Somthama Pothak Birta Mai Kang ni Kardom Karbi Prime Time Birta ke thana bang nili Belarbon Kropi nan Birtang tan pen arjek tha Assam along aru create cho arni puthot banghini abang along COVID-19 kiso kelong thu la banghini pen penon an Assam along la kiso kelong aphai bang troxir kebra isian letang lo aru create troxir ni banghini COVID-19 kelong pen birta kiri bahut an ke Assam along COVID-19 kelong atma phai bang troxir kebra isian letang lo sita pheri nang ni COVID-19 arona teng kroilo te miji sarkar birta tengke COVID-19 ke so kelong aphai la so birta ke to kahut an ke bang troxir kebra isi an lelo sita bang pli kebra isi ke la so ke so kachilang pen mesi hem chudam tang lo bang pli kebra trox se chilang bom lang la pen non an COVID-19 pen bang hinya pran dam nang lo Hampa song aruni phai create chok arni Karbi Anglong mate Assam pen angtan ke chong dam atuma phan ajoda bidi pen sata me methang along rielongan kechiban lapje phan pherang kya mai ki padopon birta nangle Pirthe angkang COVID-19 abur ki thur pen India angkang pita lockdown ke padopen Karbi Anglong pen Assam ari sway jang atum Assam pen angtan an sai chuklem dun pen non ajoda bidi pen tami methang along rielongan Chiban un an ke Chiban nangji pusi District Administration la pen Karbi Anglong Autonomous Council of KSA mai pu bijoy be hin pen kachuning ri padopon la so long ke do an angtan pen ke bang jia tum sita me sarkar pen aron ke pathe quarantine do nangji la pen aron ateng khoidun pami nangji pota hamphang song pen kachuning ri padu FT media আমাৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে যেন তেখেতসকলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে আমি আমাৰ ৰিপৰ্টবিলাক আমি গভৰ্ণমেণ্টক পুনৰ আমি তেখেতসকলক দিব পাৰোঁ তাৰমানে উইদাউট এনি ডিলে যাতে কিবা এটাৰ কাৰণে আমি দেৰি হৈ পেলাই উন্নতি পলমে আমি আমাৰ ৰিপৰ্ট গভৰ্ণমেণ্টক আমি দিব পাৰোঁ যাতে গভৰ্ণমেণ্টে তাৰমানে অতি সোনকালে ব্যৱস্থাবিলাক তেখেতসকলে ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা হেল্পলাইন নম্বৰ আমি নম্বৰটো আমি ঠিক কৰিছোঁ Karbi Anglong District Committee pen difu methang asa hemalong birta mai phasi son thoma puthak birta ki abham phanga phan than pachini COVID-19 aron pen kachidan bom apor hut aron re hogwai mate koila ki phut jonghu chupanglim la pen Karbi Anglong pen angtan ki Charlie Karbi Anglong asora phan prabjin pen hem ke pa Anglong asai deng serak nangji la pen angtan pen ke bang ana phanta quarantine hemalong si padu nangji pusi Congress songja to sarkar phan ke hang pasik Congress songja roton inti la pen Dr. Mongwi Rongpia tumse birta mai amo papleng ponlo Sheri jagat kilat ko ami complaint kita paইছো এটো আমি স্ট্রংলি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কন্ডেম কৰিছো আৰু ইন দ্য কামিং ডেজ আমি এটা আমি ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ মাজত আমি আলোচনা কৰি এটোৰ ওপৰত আমি এটা ষ্টেপ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেমৰেণ্ডাম সাবমিশনৰ আমি লাগিলে আমি এটা দিম আৰু আমি এইটো গম পাইছোঁ যে একে ঘৰত যিকেইটা পাব লাগে নাপায় আৰু একটাই ঘৰত 5-6 জন 7 জন লোকে পোৱা আছে এইটো ডিসক্ৰিমিনেট কৰা হৈছে এইটো আমাৰ জিনিন ফাৰ্মাৰহঁতক ইনজাস্টিস কৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড টাইম আমি অলৰেডি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ এই সকলো কথা আমি দাঙি ধৰিছে যে কিছুমান জায়গাত আগত যিটো নৰ্মেল প্ৰচেছৰ যিটো ডিটেইল কাৰ্ড আছে সেইকেইটা যিকেইটা পাই আছিলে তাত যিটা মানুহে 1 কুইণ্টেল পাব লাগে এক্সাম্পল 1 কুইণ্টেল পাব লাগে কি হৈছে সেইটো নিদি কিনি সেইটো 50-50 কৰি কাগজ পত্ৰ মেইনটেইন কৰিব দিছে আগত যেনেকৈ পাইছিলে এই ধৰণৰ কিন্তু কিনি অলৰেডি 50 অলৰেডি দিলা কৰা হৈছে এইটোকে একে যিটো মানুহ পাওনি আছে সেইটো নিদি এইটো ভাগ কৰি বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ কৰি আছে লোকৰ যিটো পাওনি যিটো পাবলগীয়া আছে পাইপ সেইটোকে ভাগ কৰি তাৰমানে এইটোৱে আৰু ডিভাইড কৰি আছে Rajasthan pen Uttar Pradesh along logi Charlie Karbi Anglong sor Karbi Anglong ke pachibang Japhanpura CEM Relief Fund pen basanam lak ke thabatangka panong ponlo Rajasthan pen Uttar Pradesh along
Lokachari dam Karbianglong Athari Asamiatum Bas Pen Karbianglong ke Pachebang Jiaphan Basanam CM Relief Fund Pen Lak ke Thamatangka Pipa Jersey ke Rabatobar Thopon Basanam ki Pijiaphan Lak ke Thamatangka ki Pialam Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Pensilam Toimate Order Adu Create Rokan Paklang Panlo West Karbianglong Dongkamukamalong ke do Rongkhang Lem sa dealer tumaphan ke damtang thelang ni pai cricket thom arni Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rongkhang kapin khat pon lockdown ke dosek kangchur pendunang ni poteng si aruni pai create rock arni Rongkhang Lems dealer tum sangkiron ke padopona birta nangle Rongkhang Lems salong kadokawe dealers plikebra pho andola pen la swang bong pen sami Theresia hanse pita inura dealer bang philo labang so dealer salong kadokawe troxy kebra isi NFSA beneficiaries to Pinisang keron asai COVID-19 pandemic aron ating pensi sai pachut ponlo. Sang ron ria prang anutina phan ari pachar sam ponlo lapen social distancing parjam si anutina phan ta inghoy nokan kachedi ape pachit kubaron ateng kelong nang jia sang sidami ron ponlo. Pidi labang so NFSA sang keron ponalong dongkamga municipal board ward commissioner jitu terang ahin pensedami ningkimi pen sanitizer inut aphan ebong keron pado. Anporta Darwinson Bay Ward Commissioner Lapen Rong Saratum Sitami Sangkeron Asai Long Chitongdo Anparta Dali Lapen Kechojang Thu Hai Hai Sitami Ron Ponthu Jipuda Ward Commissioner Hin Pen Than Pachuni Ponthu Hello nitum sangkipi asistema bangkela kai kia teng la ration card atum phanan si pichor la ration card atum phanan si nang pe pitoi chor la pen la ration card ka ve tum phana bangkela dak local committee tum pensi alang le tum pensi ron po la puson si ladak nilitum phan mane nang ke than pon teng pensi nilitum claim lo he la Rongkhang lems andar dongkamukam ration card la along la population ke doan ko mania long ke inut vet do inut pen lin pho la son la ba bang ini bang thom bang pho bang troxy bang ner kep la son ta do hala a population ateng pensin nilitum ron pon bom lo parta nilitum ka singhon MP ke hai tum ke damtang tarik re thom arni nilitum ka do ko ve dealers tum phanang hang FC nilitum phan la ka do ko ve ram alam ansata ke claim nia jam ansata nilitum phan la puson nang peri nang peleng pon lo la so teng pensi pini nilitum la dakeron pangcheng pon lo Namalam Sapor Pan Biuta Mong Japonik আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Looking for your household essentials? MS Phangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Phangcho Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors.ka@gmail.com. Dinamo Pibuthat Beer Talong Bangtulo. Covenant English School along Aruni Pai Crit Chok Arni Lucachari Ausumar Lapen Apia Po Tumapa Inghoinukan Kachidib Api Kerona Beer Tanangle.
COVID-19 na kiso awur ka phire me mea por hut sarkar bin ke pangdak pon ingho ka chedip appe anu tin da ingho chedip vek nang ji kali pulote tangka pharo phodai tu nang ji porona tengpen kirim dun thekjia phan lapen corona kiso awur pen ta kaching rai dun thekjia phansi manja long Covenant English School ke charli also baratu ba phan hang se anu tin phan ingho ka chedip appe pak pharo hini so se appe prondun pen apia po to ba phan ta pipa jirdun pusi Covenant English School Principal Thomas Dwellor pen nang pachini dun lapen area Manager Development Department RPC NEI Difu area Lalun Thang Songkate lapen Manja Police Station Assistant Sub Inspector Bikon Waratumta Chetongdon 200 plus students will give out marks to all the students, and if possible we try to give student parents also. That's depending upon the capacity of our efforts. So thank you very much. At the same time, what I want to say is that it's very difficult to combat this coronavirus. The world is busy. 3 things we could do: social distancing, number one, then putting masks, then number 3, frequent washing of our hands. If we can have all the students also, we request to do frequent hand washing. In that way, I think we can prevent. There is no totally solution this one. Everyone is busy, but that is our plan and our target and our trying. So by the grace of God, I think we may able to challenge this coronavirus. Disubai Thonsing Tiarong along Bukulia Harokat Parokwa then Gaung KPLT area commander Hampang Bipen Methanga Hemalong ke border Atumaphan Kirap ki Pachira Birta Nangli Lockdown upor hut ki dukela rat Atumaphan Sarkar pin ason oversight Kirap ki Pipajir pon bomlo Bonta Kirap ki Pajir pon isek kachedak doko penal pot penang anatum ke chujia phan ke mathaki sunglo polam matha pon pen Hampang Bipen Disubai angkang arlo don phuket suse rongpli Thonsing ti longki rongpi Sarthe Belapen Thomas Timong Sainilang Sorat Atumaphan Sang Ingti Kichojang Thulapen Harsun KR Kirap Kipajir Ponalong KPLT Defense Secretary Rijak Dera KPLT Assistant General Secretary Archak Tibong Lapen KPLT Kedar Kaipong Terona Tumta Chirap Chetudu Lockdown is sick pada bomu hot sokar panang itu kan kapek tirap doma long dun mah sokar piti long dun mah Atumita sang Inti alu jang tu nang ram iklo la garena post keron iklo alu sang sabon jang tu inti tumita ko nang ron la garena choka kitea tum sinang keron atumita sang lapen sabun lapen inti asawes tamini tu masong ahin pen kepelkia so hin pen kiduk kelak kicung we kejun we tu apan itu di pejur fansi dak bokulia area commander alang lihin pensi arrangement lo lapen ajok sini tum phanda nang khap sini tum ni tong no la song hoi pensi ni tu ini la don't forget arada pan kicung we kejun we kiduk kelak kisum ko phan kera pejur fansi itu program Kuna taksi long ta me kichumu itu doktik lang si nang tumu ni kamat apa no kodok lang. Ni tum kamat apa na bangke athe ke no lockdown por hut athe churi dekhe chola nakhe kidu kisu alam ya bang putin chini nokta kenda mi phana ke katoradu posila bang song wong pen kelang ji ko radu nang ji kang hor Mohamaya MEC constituency ke parlo Jongtung LP school pen Nomati constituency ke parlo Bithilang LP school along Aurini Pai Kret Chokani Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron adedeng pen sang pen dalikeron Mohamaya MEC mate EM Lunsing Teron pidi lethota alang ni rideng pen sang dalikeron asai long chirap chetudun laso hudrat tumaphat COVID-19 na kisawur lapen longhong kisawur kangdak bom puthak ratum Kaceria kinang sodalam phi Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Penthan Elitum la ditula social distance bupe hai kecepa helu mane ing the ben mane belega munirang the laso mane nililam ning bom lo suppose ning the nang lilong nang lili de nei la sila elitum ke do ke thaka bang ke asapo abajar tibi nai huisa distance dolo government hin pen
laso teng do nai po lam bang la hello lasi lalo laso bemar pele tu cepa jong nai pulote afrang sia bang ke ing bo chidip nang po la anil sarkar hin pe tanang ron bom lo lapen ladak ilitum ke doge thak distance itu lapen ilitum cepang sir nai Sangkiron Aporo Hutok Muka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, VDC Chairman Orson Rongpi, Dengaung Lem Secretary Bikrop Iling, Lapen Mondol Secretary Babu, Tiso Pendang Lok Ong Dungatuk Chetong Tu. Sarupathar MSC Constituency Kaparo Inut YouTuber Noben Son Timung Balipathar, Jonasing Timung Arongasor, Nobi Vlog Spen, Kiduk Naina Hemtuna Tumapan, Kirap Kipajara Birta Non-Jong Birta Nangpali. Kiboydat ahemtun atumapha Nobi Vlog Spen Kirap Kipajir Arong Lake, Sarkimi Phangchorong, Sapasing Terangarong, Jonasing Timungarong, Kangbura Phangchorong, Nopang Terangarong, Monrong Hangarong Apen, Lobon Kruarong Apan, Sanghan Korea Te Kichojang Tulapen Ingti Kirap Pajirpon. Kirap Kipajir Asayalong, Kamala Rong Hangpi, Hewali Rong Pipi, Lapen Sikhateron Piatung Chirap Chetudu. West Karbi Anglong Duar Amla Constituency Kipalo, Tengralang Soalong Aruni Pai, Great Chogani, Chelong Chino Avur, Nankili Pen Kiti Thede Japan, Ingprim ke Pia Birta Perang ke Pension Galang Ratani Pen Birta Napali. Duar Amla MSC Prabhat Chandra Tarwa Lamatek Ben, Veterinary Site Pula Ben VDC Chairman Surya, Bodolo Tumcherap Si Animal Registration Lamatek Ben, Kipangreng Api, Chelong Chino Kisu Kapangrai Japan, Ingprim Mati Injection Kipia Site Kideng Padu. Laso Sailong Baitalang Supen Veterinary Site Dr. Pankaj Kumar Laskar Petpinaan, Rong Arlu Ingprim Lapen The Vice Cabinet Kipi Padopon. আজি আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজি টেঙৰালাংচু অঞ্চলত এনিমেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে FMD ভেকচিনেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱাকালিও আমি ভক্সং এৰিয়াত কৰিছিলোঁ। এনেকৈ আমি যিখিনি আমাৰ কেটেল পপুলেশ্যন আছে সকলোৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ টেগিং আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ কাম আমি ফেজ ৱাইজ আমি কৰি আছোঁ। বেলাং জিলা পৰিষদৰ 1 নং দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ পৰিষদীয় সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰুৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ ভেটেনেৰী ডক্টৰসকলৰ লগত যোৱাকালিৰ পৰা গৰুবিলাকক ভেকচিনেশ্যন কৰা কাৰ্য চলি আছে আৰু সেই কাৰ্যত মই এই সমষ্টিৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ VDC চেয়াৰমেন হিচাপে ৰাইজৰ লগতে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ গৰু গাই কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব লাগে তাৰ প্ৰতি সজাগতা আনিছোঁ। ডক্টৰসকলৰ লগত মই সমানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছোঁ। Date Piangkang lockdown ki padol jok arniwang tata mobile long sai ki claim dun a laboratum kichu ki jun long la kisum kachtong nang puthak munthi dam se dong kamukam tata mobile association per aruni phai crepe ho arni kirap ki pajira birta pherang ki Kelvin terang pen birta napali Dongka Mukam Tata Mobile Association Tumpen Tata Mobile along sai ki claim dun a laboratum aphan matha parsik monsi kisung det a laboratum aphan kirap ki pajir ponjia phan Dongka Mukam Tata Mobile Association tumena tangka chirungsi bang troket tu se Tata Mobile along a laboratum aphan sangdali ki chojang thulapen inti kirap pajir pon kirap ki pajir asai along Dongka Mukam Municipal Board a Vice Chairman Rensing Timung aphan alhisar po aman pen chupha ponsi kirap pajir asai padupon Dongka Mukam Tata Mobile Association tumpen kirap ki pajir pon thega pon alhisar po Dongka Mukam Municipal Board Vice Chairman Rensing Timung lapen Tata Mobile laboratum mahin pen suri cardon pajir pon bangso asai long Dongka Mukam Tata Mobile Association Maipu Ananda rong parlapen kongchun bang Sanjay Tokpia tumpen patir pi ponsi kirap ki pajir asai pachun pon Tuhan kajinsu mana alang litum samai kacuklam nong le benang 50 desa hisab bag dong fikam ni fikam hisab bag dong basi litum metang jung tangka cirung pansi alang litum samai rong pajir ponik lo pen sulku thak samai last mili mane rat boy pachini dami alam te bangke social distancing kuri nahi pen MC bonus sex samai chidu nahi akam sutak do tik te hempen bar bidasi akimi nilitum la Tata Mobile Dongka Tata Mobile association hin basme la lam khela pansi nang litum mang nilitum kadok we bang fuka bang gari hum ke the bang ke bang pickup ko ke tempo truck ba te magic truck tum ke bang krihini sa bag mai phu bang ke ake hai anam dorong phar bang claim tum bang ke ake hai sondoi chok ni thang ma sonja hamse
Kini ledak dongkam-mukam angka long la nilitum automobile la tum an la labor tum han la automobile driver tum kacing hon kan insop na jaw lockdown aja ini la ini la sanglin ka anu ne sita la pu dali ta dolos inti ta dolo yang tu dolo ta la ngacing hon aja insop na jaw cuklem dom li jalong li psi nili suri-suri ya kadom ini aklong pen curuing tu ala tum la an ngamat hat ke pa 24 number Deopani MSC constituency angkang Bornir Japan kilometer ke thoman kahilo asot terang lapen daihuri rongpi arong sorpan pini arnia ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kidukela arat tumapan ration card ka via tumapan a constituency tina phan tangka lak kep panong sisika suri isi card ka via tumapan ke pajirjia tangka lockdown pini arnian ni phokep soselo pleng tang era pianta longlu nang wilang posibir tanang le Labang so tangka la ke period he dang along COVID-19 na ke sobur kang dang pen India long ta ke dam dang theri ni phai ingora prior ni pen lockdown ke phapa do pon bawa por hut ki do ke la card ka via rat pan dorde det sita tangka suri isi PG pi baje janga pengsi pajor pon lo Deopani homosti Bornir dak asot terang arong ladak alam ke klang la puang lo nili nang kahumri pen dok dak rong sardo la pen ni mali dum do dak rotate dum do alang le tumen lam ke long la hello je Karbi Anglong Autonomous Council pen jitu CEM pen homosti si phan lak kep tangka lak kep tangka panong si inu da phan suri si pu bang suri si minit phan PG pu la bang so tangka ki PG pu alam pinian ke lockdown ta ni phokep la ke thom an pleng tang lo stame alang le tumang long le lang pusini le tumalam long sita halapo kidukela arat tumapan ron dam non pusi CEM aning ka chathia constituency tin ake hoya tumapan pin khat pon lo sita keron damatum aning kelang no joknon ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM apanta pathera krong lo lasi ke claim pia tu rason pulote ko mata pasi ning chithe jilang la soalam mangke nilitum la ene pu sensas lo mane list uthai tha pulo list bang e pothai lo dong kren kep du sitame tangka ke long mangke non theng long la mangke long el phongkan bang long lo hong complete dulu non la lockdown isek jitu dak Deopani homosti MSC do alangli mukun mohonto dak na humri bang ikma bang we VDC chairman da do ik lalang tum bang we manne chule tila sangkaron hut la ko party pen la lem tum la so sangkaron bang te bang la tame penana pu rong pen la so na jeng ki than la pu ne na chumri pu ke bang komplit ame na long tong do ne mate na ke klem inut bahai ni ke klem tum lo ne mate go so ni amake long de ni li su tame karave la ben la jokar pini books tame du la hai tame ni li phans tame than pet so no long le la don ni pe rong sita du jokar he du la ben non isi ke ra bang ni li chi ni dam ke long dun ke che thek long la haru pho bang long bon la pen la modi pen ngi pi modi pen la ke sang long dun lo pati hini lin pi long dun engke dalia sab long dun jang thu la pen pining a hin hoi sami ke ra pen lo sang bang chiron liner kep ke ni lin pen deng long lo na hila rison kar ka betam phan ke ra patang ka bang ni ta long de rong pen mata chini dun wang bela halapo rong sor tum kaning je tengke lang litum kisung thektik lo lasila so ta ka majok are deng le dosita prapjin pen kipi thujia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM phan rong asa riso terang pen kachuning ripado Pini Karbi Prime Time Biota Bangkila Pansikang Tonpon Iklong Domi Thakmi Kurbang Thu